Aromo Mokunda Soy Bauka Pataye Lidubis Aumilo Oroso Yesus no Omapara Ilo Dodo Kotua Ikota no Soy Kopi sanangan dong tuong kumadati din sanan may to kapati lambuso at kapag yampayan dati tuong bayan no yampay magisisan ta kapad iswang sambayang kinarahingan asundo iswang kerjaan surga kung sikaw da tatuong diti nakatalibamban niya hay dot tadaw sabat ditin gisumot nakaswang niya tit timpu dot tadaw kumaragya kung sikaw nagi mantad dot iso kadungan dahay datong bayan no iya kadaw nga harapang hupan gisambot simbayan may ada rambutan dit lumis mantad ako sa limpunan gisambot pupusan iti kay sisan dahay tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus amen. Kaya sanong tatuong kumadatid insanan do insan po puji Tuhan tu ta kakagod kapag yampay iswang got kay sisan da tatuong iti paingkura na hot tabar di sabat dit nakatalib tumbayaan ako dot magisuway-suway na po ginapurimanan dati kinaralano kinawayaan dati gisambot irinahi kamoyan da barakat iswangat ay tadaw kaundarangan tulandat haroy matigyat ay mintalang tuhot at hari karay tat berkat hari sabat kah nga man pumuhan damay nuno jadi barakat hari sabat nuno di berkat hari sabat hirid it saraw dati nga iri mapiray takod antakan hari sabat kung sikaw nagiti berkat hari sabat muho tiwadim nuno di barakat hari sabat di dirid pupurimanan toko ato kay alimon dot wakon pamantadi di barakat di nga tatap nundad iti kaundarangan hari karaitet puji Tuhan tu mantad ke hara iti hari sabat iti natimpu dat kondo dorong iti tinanda timantad dat buru-buruon tu dipon irin nagi matu di kakuan da hari sabat to nga angalay do kondo musik angalay din do musik ipahit kagugurawon o rampus kopiyo irin nendo ngay kakuan no mo sambayang nga alay do korikot tu kom it hari istirahat kapag magi ano ay iri padiham it panumpalid po to modot kinolokot to imoy sambayang iti dindi okay nga akon kay rihot ay mandati susuyo da tatong ubay no nga orahyan ako dat momagulid tulun di miagal dati isuanggat sinuratan iti panamarasan dati di karay ti Musa MUSA do kayo na pod tambalut to atutunan tay ko tulun do atutunan da ko pero no tulun dat pinungaranan do Musa dat atutunan do kayo inapahit
atutunan kopiyo ko, o kan ba na atutunan kopiyo nga, oilan kopiyo, nakombala na kamong nga sinumikul, isisaot kalas, sangulon na, sangulon na itasaraw ko. Kung it sikulat pa yung kawas-kawas, ay so idi tasaraw ko imusang korikot to ay polytechnic ay so imusa to saraw ko. Ngaran gindi Montiri lah, YB lah. Bobos-bobosam mila panda kamayan ni Elda Melbourne to M panda timpunan lah. Musa M. Kaman na po ako ri ifamaha aminat tit imusaha ngaranit ti. Ngono panda hidan urang putih miagalit har-haraw pakantad dan urang putih lah. Nga buli bakantad ano nila musah da pamungaran da tanganak mo. Nga ino po matidi kamuan kudid musah da ay tutunan ko irampam-rampam bagi numayam. Oy, tokoy asangal matidi siyad. Tumbukan nga asangal. Kuno po asilapid di nga Sojor di siyad di ko pulis ko nuno. Nga itino bahagian dat ay keselamatan dat nasuangi si duyan Sojor lah. Itumbukan nga idi tay orwalan di tangang anak po di lahid. Okay. Ukambay datin isuang gat kitab ulangan talu nahapodam 4 ayat kahapod gisam hapodam 2. Miagal di Musa inain tutunan da kinarahingan miampaid pintaguang gaturos ay so na di nabi dit miningkak kata ipagilitan da tulun Israel. Pada miso isuang ganununa pohot pangitanan kasuayanan di pinaburu maya da boras sa kinarahingan da hilad pamagunan da Mesir umad di Firaun nagi kumad pagawai daw payempuli kinayanan. Padam 2 isuanggat nununo pohot pinaburu kekuasaan insana nit koronob itagayo ipinaburu di musad itaguangan dat insana na tulun Israel. Ulangan talun hapodam 4 ayat hapod gisambat padam 2. Manapdiat intangay la ayat dat tatuang iti. Miagali musad ay tutunan da kinarahingan. Sira napod oray tanila kamanda ay tutunan. Nga to kamuho to di do ginawad. Tutunan no kuy kato di ti kinarahingan. Nga ay lan ta kay dat hargen nakaborasidid iati na itinapatulunam kada borosod iti dondo nga sukod to ko. No kadi iponantianon ko po nga natutunan ko na kinarahingan. Natutunan to ko na kinarahingan. Jadi right no po di ko modasi to ko atutunan iti tangulun atutunan iti pagawai daerah ko atutunan dat pangatua sikul atutunan da YB to kay tumongob to kay tumang kaboto natutunan to ko na kinarahingan ilay apanting kapilo bobos sa apantingam natutunan to ko kinarahingan kakitanan no pod sa irar borosan dat atutunan to ko kinarahingan nga kani kamuru dat
popoburu tokod nunu dat moy oin tutunan dan dok kinorohingan ka. Miagal na po datid hitid kay sisan tokod monikid tuong tutunan kunon dolong ngaran nga ako'y katutun da turas to pagadi suway pun dad ina karuba lah nga siyo no po daron no hit no lihuan na turas ko po yung kuro. Haroy mutikan takandot kadit itangan nakal iati no pagyatidot miagal ko mo isambayang tumanud do podit pangunsuban dat right ko may sambayang iti panampakay iti pono sokot dati iti rasuk sa luar tongo talumpak tay ko kasut nga unsubon tokod haro no dahit montok no kopyedong kinorohingan kamoy no pohom ina pa'y panampakay to kamoy sambayang nga nakotabilang toko iya dibohi pangunsuban ako ni mako ay panantagan rasuk rasukan no may sambayang pero mungkin dot mano po boraso lah apat kumuno po monikid sabat nga mo giolon-olon rasuk sabat to bay no oitom sabat kedua tomo sabat ko tolu kulabu sabat kapat purak borasan iya dilah misuhay mo tiri dot iri pakaian numoy sambayang iri pakaian numoy karaja no kumbala ko'y kopyad ay nuride papiagalom haro kopya pisuwayan misuway na dit memang kapatabilangan montok kot dong kinorohingan nam iya di bodo gender man kopya bo kumbalan pagido kayo nga haro hindi atingayaman di rasuk mo sambayang ka ginawo itanganak nga ko borosid itino pa di rasuk ko ka nga ay manguro no kadi tangan nakal nam atutunan nagi katuk kinorohingan atutunan nagi katuk kinorohingan dat ino kasari panampakay nga kita tokod ino pa'y katumbayan da suayam iya dihigi iri nahi rasuk dilad asal mo'y kumpul iri no nga ako ni bondo ko atutunan da kinorohingan kamoy din mangga atutunan takano mo kinorohingan iti wo nga apurimanan mo ti kapirid ino pahit man dati guno da montok kapolayanan da kinorohingan montok kinorohingan nga ay man kapya dati patabilango purimanan mo tiri miagalang adit iti mga persembahan persapuluhan nga patabilangon to koy giya undia jadi miagali musah tu inain tutunan na kinorohingan kumono iya titinga ain tutunan na kinorohingan ain tutunan to koy iati sapit pananud da kinorohingan amen okay. Ngono po imbulaya yot kapasian di musah kita dati dat harohot kepiagalan dit kapasian di musahom kapasian di Yesus sendiri haro kepiagalan o ni kamiagal nga haro sayra na pod ay nasusuhi musah
nga antakan na padihom ina pay tulun-tulun da Israel nga isuanggot ay perhambaan susuhuon kerja paksa dahil pamagunan da Mesir. Paingkuro madi lalan nakarikat dahil Mesir. Paingkukura la tulun da Israel nakarikat hila Mesir. Aylan na dati dat ay iya Yusuf na bahamin nimpunid di. Saira na padi dat kerajaan ginumanti kerajaan raja ginumanti raja korikot na didi na padihit raja di nga ano di kailo ano di katutun dat Isay Yusuf. Sa kira piak katutun nga nakorong ano kokosup. Saira na padi katutun kailo nga ilo na padi tulun da Israelom nasilih di dat susuhuan. Jadi antakan na pula nga hilo na doon nasusuhi Musa. Antakan ni di. Ngon na po piagalo dot ay kapiagalan na kapuasyon di Yesus sendiri. Nga Yesus na po nasusud antakan dat iti na po Israel nga iswanggot perhambaan kumad kerajaan Rome. Jadi gaduduo hilat kantakan nilat tulun da Israel nga iswang dat ay kekuasaan tulun da Mesir, perhambaan hilaw Mesir, nagi antakan na padidit kinasusuan Yesus nga perhambaan isiriba dat kuasa Rome. Gaduduo imusah Yesus nga ay lanto ko dat ay haro gaduo ho kabaling kahangan di nasusuhil. Kapag lu Musa nunuhit ay perintah hidit kerajaan da antakan ide. Handaman ta kayo nuno. Tangan nakakusay. O kita na po'y tangan nakakusayam aruban na po isiribad 2 taon patayon. Okay? Irihit undang-undang ka antakan ide. Mantad ko irihot ay pengaturan dat pemerintah imusah na padi nga na di paruluno. Na paruluno. Nakontok ko na padi nakano nga tokom putri Firaun. Pengkukura Yesus kadaw nga antakan no padit ay pemerintahan idi nga Raja Herodes. Ino pa'y tanganakot asusud antakan idi patayon. Tu ay mangilagot harohot woyo ondo wagud mingkakat. Iya didi. Tagalagal bo didit iti don suang talun do pisinan ni ribo. Mintong to kono podit kaposian iti suang talun miagal ko ito nga singa nga haron po hi tanganak kasinga dot asusuwago tok ngayon mo tidit woyoon patayo. Nakura tumada dot haruming kakatuwago harum mo ningulon daw. Musa na padi nga nasilidi dat anak angkat di Raja Firaun. Yesus sa padi nga nasili dat tanak anak angkat ti budi kamo nila bog.
Tu ino pagay pinanantianan nila nga okon ko mantadi pi karuhangan. Anak angka ti ka kokikiro mantadi Yusuf ikaruhang daw. Kapiagalan da suway kayri sa linadat apat na Isiyo. Sa linadat apat na pada taon, imusah na po nga nakasikul miyampay di tulon-tulon da Israel dahilad padang gurun. Kapiagalan na po dat mentak di Jesus nga sa linadat apat na pada tadaw padang gurun isiya na pong berpuasa. Isuang gatimpu dot apat na pada tadaw di irinahit titik kinempunan dat Yesus na padi nga pinatilambos sa pelayanan daw. Isuanggat apat na pada taon imusah ka daw nga nakasikul. Hinggad ay lanta ko dat inapahit sebelum nasili siya wayoan dat mga hak mangigit titulon Israel sinumaliwan na Mesir kumbali siya minamatay. Nakasikul siya ipamaguna na Mesir, nakasikulat ay nuno na pahit kamilaan pamagunan na Mesir, bahkan dat ay lanto ko isiya na padahom agayo hot kasiwatan da sumili da Raja Mesir. Raja Firaun o silid Firaun. Nga mantad ko minagano hisiyad pilihan dat miyampay di tulon-tulon Israel. Kumbala ko dot nakawaya dat sabat sikul right iti kamoyan dot piramid bahi lobong idi tumanod pagya kitab Ibrani idi pasal 11 nga minaborosat imusah no nga mantad ko katumbayaan siya kumakin rahingan minamili siya monongkiad idi kahaharan dat hilad pamagunan na Mesir. Naray tanda hirid pikira-kirad iso na pay lobong nga ngano pagatango lebih kurang gat ay di nabora sampira nga jutaan dola 2 juta ko pirare kung di asaraw tulahid sa watkulid nga minamili siya miyanpay dit tulon-tulon daw. Jadi sa linad apat na pada taon pinapaindalan na palayanan mo ta kinarahingan hirinan nakasikuli mo sa miyanpay dit tulon-tulon dat Israelit nang kakadawa tulo. Gadudua di lalo nga kumbal na pinapahar kaswayanan ni Tagayo isuang dat pelayanan. Atumbay antakod gadudua di lalo imusa Yesus sendiri nga inapahit kemampuan di lalo papaindalan dit nuno pahi kaswayanan dit mandila pintalango nga maya da kuasa da kinarahingan. Mantadat ay nunuhin umandi Musah pilio miyampay siya tulon Israel minangahak dilo na siliwayoon hirin na di kamoyan dati dat isiya na nakano dat ay pinawayaan da kinarahingan dat sundu menyelamati ti tulon-tulon Israel minangigit ta tulon Israel dat sinumaliwan mantad dat pamagunan na Mesir. Masih dati inakanod minangigit dati da sinumaliwan
mantadet Mesir rohani. Kedua-dua dia lele napatay nga tinungagago. Imusa napatay nga sayra na po dot ay ihumon di tulun hingga di lobong gisyo. Ina po inailanta ko nga imusa na po ay tinungag nangkat ta kinarahingan dot sinumang suruga. Yesus sendiri nakabatos dot apatay sayrat ay itadaw katalu at tungag kago. Jadi ilo nulot kopiagalan dot haro hali piat okon ko pemponu. Montok na po di Musa sebagai tulun na kaubasan harohi ot ay kinaburun sutan di siyo kolomokon di siyo nga insanan na polo nga maya dot ay kaboboyuhon na sebagai tulun di kaubasanan. Minangaha ki Musa tulun da Israel laminay hirid nuluh da Sinai sebagai kilo kinorohingan. Kombal takay ko waya dit ay kombala kinorohingan dat moirikot ti tulun da Israel. Nga sayra no po dat orongaw dilod rumi kata kinorohingan nuka dilo. Iya na po may rubak kinorohingan ka. Tu ay lo kasap da tumuguang idit kabontugon da kinorohingan. Paingkurah takayati timpu dendahoy ki. Ulam ako kurah ko perit di ba? Yung intangan to kano pala tulun da Israel di laid. Mangilagat rumubah kinorohingan. Gisang ba ina pahit mandelo suho nga imusano. Iya na po rumubah kinorohingan ka. Dati na po dati tasorob tok makipipiyo na gida korubah kinorohingan gi. Nga iyolo na po imusah o silih dat ay wakil itulun Israel rumubah da kinorohingan. Odbiya iswang pumutiga sambayang toko ay rikot no miyampay dahay iswang kabaktian iti kano dati nga ulom paing kura kaperi manapat kaperi rumikot kaperi kinorengan nam ulom ako kuro nga ay intangan to kano pala tulun Israel di laydom o kita dat imusah no po nga isyo nahiman di lo pasurungo da sakirana dat tumaguang ka kinorohingan. Manta di okon no po ko ay imusahot mongigit o mawakili di tulun-tulun da Israel nga itimpu da kapiagalan di isyo nagi kadaw nga osili da wakil lo kinorohingan. Nasili wakil lo kinorohingan dat tumaguang tulun-tulun dat Israel. Yesus sendiri minangahak dati pananud dat ay kinorohingan rumikot ta ipamagunan da kinorohingan di wago. O kono ko nakanud minangahak tulun-tulun laid dot rumikot ta kinorohingan nga isyo nagi nasilid wakil at kinorohingan no montok katulun dahiti pamagunan. Inapadihit piningkakat ti Musa iswang da palayanan daw sa ninarod hilop padang gurun nga nakano piningkakat at bay suci. Kay masuci. Irini pilo mamanaw kam lapion. Mundorong paingkakaton.
Yesus sendiri paingian daid kayanan di kudus dahila sorga saira dan numan kagu kinarahingan tungago natanduli det ay sebagai imam besar montok dati. Ngaharo iso pisuayan antakan det ay tatuang baino mandati imulaya ipilitan di Musa Yesus. Imusa na pohom nasusuh det hamba sebagai hamba dalam Mesir. Kepiram pambi tulun-tulun det Israel antakan ide. Nga ilan dati det Yesus ay kumalo asilid hamba antakan dit nasusud hila Bethlehem. Gisombo aisyen na kumbalo no retando no kaduso. Tu isyan na pohom aiso nohot kosayibaw napatay montok dati. Kano tokod no katarimo dit batos nagi pangampunan da kinarahingan iri no da kakuan dat iyati no patinga mongonsikaw tokod sontabot nununo pohit tugangan tokod o insana ni titah ko kinarahingan. Manta da duhot ay kaboboyuhon nilo imusa. Iyati sebagai pananu da kinarahingan nagi iwoyoon dat hingga no pakayanan dati. Woyoon tokod isuang dat keluarga, woyoon tokod nagid isuang da gereja, isuang dat masyarakat, pemimpin masyarakat dit amu pia magigala katumbayaan dati magisuay kaulun tadon inar nga umbalay toko dot monotos mangangat tamo titi monotos umbalan toko monotos at ay mingkakat tumuridong miagal di Musa sangulo na wayoon dit halipiad isyo nga nakumbalid harho kinoratuan daw kod sa ninarut tumuguang ila tulun-tulun da Israel nga haroy kolomo kondisyo tu itinapot karaja dat tumaguah nga tulun iti nga ay kadit papanganak o sonong nagimoti karajad tumaguang ko tito nga dupot-dupot iti pipiarawon ngay kumaraja kod tumaguang ito nga manok o sonong nagimoti kumaraja kod tumaguang iti kawatuhan kuman kuno pa kawatuhan nga momon say walay sonong nagi kumaraja kod tumaguang nga bosi manguliding patoy kamomon say kakarita kumaraja kod tumaguang nga was kayo mautong mamuranaw nakuruto kumon kud sonong tidak ceriwit kadi da malayo nga kumaraja kano pa tumaguang nga tulun ay susah oy o gumuo boros o gumukumin o gumukumpilin miagal doho lah o gumubohiton bobos kapya momon sedit o sanong nga haroy kasari bohiton iya di na mo tiri iya sangulun pang khotbah bobos kanod mogi humbo khotbah sayra momon say khotbah nga osoro nunay tulun-tulun na hiri gereja no o ilda daw kin cariwet mo ti siya di nga oy mayaan siya ti khotbah ko bayno kada ginawo bobos no pwede nga hari kasari bohiton da tangolun oy di ta ako karati di khotbah siya bayno
Hari ko boros anaruh to mo di khotbah siyo kah, kosiodop, kosiodop, kira-kira kano nga patut to khotbah na po, serius mo tidak khotbah kan ago, ay ilo no mo ti otaguangan dati timpo bay no. Ay say bida dati miagalit nunuhit nawayaan di Musah ka daw. Isyo nga uruon tamo di dit itangawlon. Sira no po sinumaliwan man tada mo sir. Ay lano dati ako ni ko nasambulo ngay ginawa hindi tangawlon na sumaliwan. Haro nunday bobohitan da sa rokoro nga nunuhi pagandasan dilo. Poin kuro ditid ni na di hay angatay may patay diti ka. Ni hay igitay may patay diti ka. Di boros dilo. Ngon ka na po bara sa dim o kukurag ya ginawa nun iya da. Sa kirad iya imusa. Tokoy aga ati mo tigyari. Magangat ko na tanganak ko mo'y porkemahan. Sigo. Indama kay katipuay tanak. Nukanda di mo lahing ay nimbang tayo tanak kuminin na pakikaruol ka. Pikir-kirad iya di nala awayaan ni Musa ka daw. Suway po hit ay lan natid ongodot. Siya kandidit daging-daging. Napa. Pari katay pimpikaw. Gamatawon na po mga kano kinodoto. Okay? Hiri na numan na kinarangan ampakay ko po siya di tulun-tulundot itangodot. Miyagalin di. Mantadidit kaboboyhon di Musad sebagai sangulo na tulon ko basan. Nailan natin isya ka daw nga haro hiot ay kinatumpoli don ni siyo sa irahasinuhod to. May tuduko ka nga natatagadan matugyadi ko pa yung badaso. Badaso iwatu don diado koyo. May no di ko pimbangatay ka matusyo. Jadi irini kuman kutok akon ko oso nang tumugwang iti tulun sa pitulun. Isuang karaja dati buru-buruon pangintarusan dati tumagwang tulun sa pitulun at tok amo na aramay. Agumo ibohiton nga agumo ibagay barakat teman na imbulayay kopyo. Sakirad mandati para raldo miagal mo itako pangilad hilo pamagunan da suway. Iso tatagwangan. Miagal po ko pamagunan da Indonesia kada intangan po dati borita-borita dahilam. Mogia gal po ay labi kurangi tawayaan natin iti pamagunan dati dating pubay no. Iswang iripay kamon kun iswang gagereja nga ato kay tumalig biti kantakan miagalit ti. Rano pa yung bohiton, harit puwaso ginawo, hari ay mayaan dati. Nga ato kay pinsalan, kadaw. Dot, sedangkan Yesus sendiri, Yesus piya nga, lobi kagumuin. Intanta ko na po ipagindalanan na kapasiyan di Jesus yadit ngan no pakasarit tulundot umbalandad mamaratu. Angan ipa kadit dumbo kan no boras. Kita pigi ipa dia ka. Nuge boras sa swede. Ngon tamangay boriti diki. Jadi osaraw dadi datid
Sisimbayan token detih kanga tuk kada token pumusurod kemun simbayan det Yesus pia sendiri nga aing gorit tomodid antakan det pinapoindalan da pelayanan. Yesus ditolak. Iya hati kadau nga asaru nagi kaway hati di bo. Kumbal ta kaid it. Okon pia kay latulun da suai at mangada dati iti iati magiada-ada dat ay iswang kepimpinan pelayanan. Kawaya to kay kasarid niya galid di. Kumbal to kendo kapuri mandat. Iya dit aruhay nandad tumingkod ako natid iswanggat tugas-tugas ngayad i gereja ka. Kaboro simuti kapiyad iya did orikot kapiya karalo mo ni di panginginsok Mbal pondit it anggota gereja nga ngaran na di kisikul kadit sumono ngaran na ketua gereja hibat-hibat khotbah kanon yulo kapiya hiat kaboboy yulo it kaboboyuhon tanganak karuhanga yulo ka. Tokan mate insalaan da haraw hitiyad di. Musa nakotina ni siyad iyad diyon. Yesus sendiri kawaya ikantakan-kantakan miya galid di. Jadi ino padihit ay katapatan do okito dati do hiti nga mumbal toko dot sayrak kawaya iti kagaton do iswangget kepimpinan gereja kepimpinan tid pengkukura himusah dat tinumaguang da kantakan nilo. Inapadi kago hikaun dati do hiti nga okon ko mumbal toko gumirat ta iswang pelayanan miagal di Musa nga ise pangonsikahan datid agayo hingga iati no po nga nonuan ko kasiwata dat pinadu mantadet hamba dosa maya di Yesus nasilid gampamasih dati. Mantadet ay kinapatayon di siyo nakatarimo ta kadidat pangampunan. Itinet oinsa nanititahak di siyo dit ay koronog dati kaswayanan toko ilo ni titahak ko kinorohingan kumadati. Katumbayaan dat pinailih dat anggota gereja kumadatid nasilih takawoyo on do iswang gereja papaindalan dat tugas-tugas si nakatantu do iswang gereja puji Tuhan tu umbalan tokod papaindalan hali piad kawaya karuba tokolot ay kantakan dit kagalagalan nawayaan di Musa di laid hingga timpu na paditi dondong nga iati na di kamoyan dat ay Mesir rohani di karitan takot timpu bay no hingga ogumu nalot ay atim babaan dati nga mahito ko no pagira ta ginawad monoguang ilan toko pangkukuralot woyo ngay di laid dat ay pinawayaan da kinarahingan da sunduan iswang kapimpinan ay lanta ko nagid Yesus isiyo na gampamasi dati iman na hakot ay gisombo iyatin po nga kanu toko sumap idit kantakan da awayan toko. Jadi miagali di pahityon toko dati panambar santi puji Tuhan tu tatuang nabayno nailan dati adat ay pengkukuroh nang ku imusah datin maguang gat ralan kapimpinan daw Yesus nasilih dat gampamasid kumadati iman hakot kagarason
umadatid isuanggat pelayanan. Kay kano misi sa takod isuang samayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw mantadat kasiwatan iti inggo dot nakailayahay pingkukuran ako kinindalanon kaboboyuhan di Musa isuanggat wayoon di tulun-tulun da kinarahingan tulun-tulun Israel di nakatalib sinumuliwan man tada Mesir pingkukuran ang siya tinumagwang gitulun-tulun ngay isuanggat tindalanon dia pikir kira 4 na pada tahun da ginumuli da itadan dia timpud dando iyahay nagi kadaw nga napili nudat wayoon nga tumagwang iti pelayanan ti pamagunan nga anmaneh kuasa kagarason na ginawo gisambuat kano yahay papaindalan iti ay nuno na pohit pinatumboyo no kumadahay moid iyahay no po patilambus sa ogirot to ay landahay dat Yesus sendiri napatay minanahakot kasiwatan kumadahay da gumuli kago labi pondad mampay isuang da pelayanan dat sa ninarod kapasian dahay. Kung sikaw Tuhan mantadat katumayaan na pinatahak no mandahay guno montak kapalayanan. Tinasamayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Sikaw dot kinapaglambayan lumis sa papiramutan makapiro bata kakago dat jam kasiyam matatuang gaswam. Inako po lumisan na dati ni pitatong bayno anda sa ruwa-ruwa latang karyos at pasik kaswabon.